Pokabata ko fie tolu ma nave sua misi luki sua male pesele na isa i lo fie tamleanga ole fautuanga mo tu pulanga i nei po ona ua matua i tele mea faalelelei ma mea faale tonu ua lilifa i ai le tele o le tupulanga ele o le tupulanga uma ele o tangata ua foi ai o fatunga e momoli mai ai fe au au ngā o ni savali ma whaamalo si au. E lu i tauai le soifua ma leola. Ia ele reia fiafi. O le aso se furu ma leono le masino me lua afe lua se furu ma le lima. O tato iai le whaasifonga o whaiva matiuti o le reiva i aso. Aso whareire le nei. Ia e tau enisi o le aso le tupu. Ya wa fo il faso ngo ma le folasa i lau mai moanga Samoa i le dei fo taimi o le afiafi se fo mal lo minuto te dei jo live fa le to fa wa Blue Wave TV ma por Columbia le to te ya fa wa tato wo to te ya bra bra to te ya bra fia le angre lei fa so mai o le matai sidi le langi ya wa o yo le tu o le ola o yo le tu o le malosi e fa fo wina i le aso ma le aso po fielu tia tatou i puava e mapua i whakalele i ona aao. O na aao la veai o ia fo i o le olo malosi. He's a strong tower. Ta ua le tuspe ia. Ia o ia o le tatou malua papa. E ei le taimi e ese ala ngona o le savalinga. E ei taimi e soua ina ai whaafitauli o nisi. O lo fea ngai ma avenga ma mafai ala i whaanoanoanga. Ona o le malanga le maliu ma le oti. Ya va ye tu fo inisi e masani ai onisi e matou te lolo tu fatasi onisi o wo lungo le prokalame ya e upload mai lunga a le oni celebrations o graduations o faunga o aso fia aso fa na o aso fa pitoa ya ye fo inisi tate va ya tu ya wa mai lunga loi mata o fa nonoanga loi mata fo i ya ole mafatia ona ole motusia ole mafutanga mai pele ona dura i o le savalinga tatou te maua i le aso ma le aso. Ai se vaenga i te tauona tatou fia. Tatou ori lava i le atua. Ona o loo amia le toaiti, po le toatasi, to lua to tolu. A o loo maua pea i tatou le totele. Le ola ma le malosi. Pe ala no te fai atu fo i a fiafi taitasi lava a mata i le nei porkalame. A fai e tele ni a tatou tala i le atua. Salaia ina tele. Leanga o le urua i venga lava o le aso fou ma le aso e whaafouina o le mafai ona e maleifu mai mo wala mai whanunga le le tae au ma le tae au e saola ukala. Anga yeitanga ta ua momoe atu lava matofa whaatu lava mawatu ia. Tele o maliu ma tangata o mai le so. Te ilo fo ile suenga o le tangata le na maliu i tu au. Mare suenga o le aunga tonu na maliu wai i le polofesa. Manisi lava. Pe tutusa male o mai le so ele o maua lava le mafuaanga na momoe tua yanisi maua kua ya. Eoi. Ai la se vaenga i te tau ona tātou o oa i whaliseu se la ngona ma sapi ma o mali e. Ma whapea i fore loto i le atua lo uanga ngai wha manua tuia i a Yehova. O mea umafoi o i totonu i a te au wha manua tu ilo ne suafa pa ia. Au a foi na ingalo se me tasi o ana me alofa ia i tatou. Ia wa o tatou aia. Ia ua na o se soifua e whaatusa i le tū o le senga. Whamai e tū i le launiu e tau malu e lue. E le tū mau. O le soifua ngā mare o lor kangaka. E whaatusa foi i le fungala au e madala i le tae au. Ai toe manu i le totongo le la. Ewa i me whaakusa i eiro soifua ma le ola. Lono winga e le tū mau. O le tū o le senga tū launiu e malu e lue. O re kaimi ua lue a kui o i whaafika auri, o re kaimi ua lue mai kua, o re kaimi ua lue a kui au kafa. Feso wa ina, le dele o le whaafita auli, e whetaomi, e whetuleni, e a o a o ma vaenga e mafai o na i le soifuanga. A o le tua, o i o lo tatou malua papa. Melea, whaatalo whaatuai ma whaamalo si au atu o ile nei fiafi.
a whapea o e mafuta mai o le whea ngai o e mawhanoanoanga ona o le malanga maliu ma leo ti iau matua lo ta malo tina uso tua fine tua ngane whanau angos aunties ma e pele o se woma mai ia whamesele anga o le tua e mawhatianga ia tau mori e tufo i se tala le porkalame whamaro si au inai oe e le rei foi taimi ai a whapea o e mafuta mai o se aso fia o se aso whaangalongata o se aso e oli ai o ele nei aso ia whai mavi inga o le tua whamalo ma whaatalo whatu asiata ia ele nei vaenga o le fiafi ia ua tou sila mai foi ia ua whaiva ese no pepe i ofu ma tūlanga e la e le porkalami ia ona foi o le whaafitai e whaamawina i le tātou sponsor ia le Eveni Pacific New Zealand io ia wa si ka ko Tautai A'e ia po wa fair mai le Tautai A'e ia e a au ma fana mana ia la si ma to felo inga fo ile ne aso ma le fionga ile pulisili ile CEO le fionga ia fo ile to malanga tu Samoa manu ia fo le fainga malanga ia te lo na we lungo le ea le fionga ile CEO o le Eveni Pacific ia po le Eveni Company atoa ia le ia le antale to te sila mai Samoa ile ma to maftanga ile nei auli ia ma le CEO to sila tula le tangata lea e tu fatasi mai ona lima le tu mai auta folta malongolongo le lakapi ni usila Wallace Titi ia le tangata le auta fatonu lava o le tamaitai fasala lau o le Breaking Waves ia Hannah Schmidt o le CEO lea ar company atoa le Eveni Alfia ma le Eveni Pacific New Zealand sa mawala leva noa ia suli le foi mafeoi o le fionga ia foa ia o le fionga fo ia va ai ia o le tofa fo le vai malai o to sila mai ai ma waila ma leva no mau te felo ia ma le legend o le talonga fo i o le lakapi le manu Samoa tamatua ia malisi le fionga ia le malu semostiti sa mato felo ia nei ia ai mesela o le fionga le i le faululunga po le pulisili o le tatou Eveni Pacific ia la na to te sila mai ai ia mesela le tangata tia le numero fitu numero valu wa o ngomela ia le uta alo ai le tali italavou o le alo fa sino ia le malu se mustiti alo mo ka malo mo longa ofu Tautai A'e ma to felo ia fo ina tono le Eveni sunga ia Wallace Titi ia mana ia tana puina ma to felo ai fo ia ma le sunga i le fatonu o le sinia fo i o lo o vai ia tatou side fo i tulango fa la wiloa ia po le to fa matuainu res ma to felo ai fo i ma le to fa ia pauli lauli ia ma le au fa inga luenga mamalu ia manisi lava e a fifio atu lo manto ia lo winga wo a fela utala ia lenga o le ua welcome on board le tatou Eveni Pacific New Zealand ia e lango sua fo i le tatou por krame le Tautai A'e lono winga a fai o le a e aru malanga ai ete mo mia se ofo le Eveni dress mo lo to lua po lo girlfriend fiance ia po lo fanau teine wa e ma la e mo fanau a wona ngalo na e afe i le shopping center le nai ai i le warehouse i le malavalili mana tua mai ele o i le mele i tonu le malavalili le airport e ai le si shopping center le i le KFC e ai male Taco Bell e ai male warehouse male countdown shopping center tonu le valna o le i le tatou fale o lo leo ia tala au mai afe ai ia fai ia i le tamaitai au le leil nai fa to lo ia e misio le u solo fai ngaluenga me fai ia mato wo mai ona o le lei o le fa manino ina antu e asiata mali ataua ia o tatou la ma specials foi ia o le dei yaso ma moli ele fa malo ia ile tatou Eveni Pacific le tatou fa malo ma fa talo fa le vanga o le afiafi ia mo wo ma pa anga u malava o to le fifia ia e share love and like
Fatalo fatu le fainga malanga se uso ia le tuala ia po lauvau. Po leki ia masiona falitua ia noela la ua toa i taunu i California. Malanga mai Brisbane. Ia toa i taunu ua tua te isi uso le taunu ua tole la malanga i California na nafi. E sa vali atu tutonu le fale o si o la tua inga i California na o le leo la vore Tautai A'e lailo leo a mai le TV. O na vili mai ilola ia lea o si uso ia tia ua ngalo ia o la e fatu a tale iwa ili tae au i California. A o le ua tale tonu nuwa vea i New Zealand. Toi fafangu ai maa ua la ua moe. Ia o kou mai o kou iai. Ia ona o le langona fifia. Ia ona o le tautua ma le o nanga le tatou porkalame. Ia e faa ioe mama avenga faa Sofia le malosi. Ia i Amerika le totele. Ia o la utalalan ufa ia tua i se uso. Ia tu lo vau. Ia o le o tatou ia i Samoa, so Samoa la vai Amerika, Australia, New Zealand, Pacifica, e o i Samoa. Kua yang karfa, fa New Zealand. Au tangata umawilunga i tuli matai. Ia po le afo i se tatou tala o manisi o vaenga. Ia mo foi le ata. Ia mo foi le fia i lunga o le tatou porklame. Mele mo li fa malo mo le fa tetele. Wo mapa anga mamae ale tatou porklame o le Blue TV ma le Tautai A'e. Ia i le vaenga o le afiafi. Fatalo fatu feo i o le tala lelei. Ia mai se fo le usunga fono lo fa nga solo i malua. Mai lava le fa urulunga ma le fa ao le kalesia. Ia sunga i toina, ia o le pulenga fo i malua la tau mo tau tua, ma sunga i whaafia ngainga ma le ausu fono ma lava, ma lo le pali, a lo le whaatotoa, ia o i la tau i fia le nei porkalame, wha malo atu, wha malo i le tofa, ma lo le tatalo, ana popongi, ia mai se foi, ia o le tau tapua inga, ia i whaiva o le tatou porkalame o le Tautai A'e. O le asfareile le nei, wa, fo ile le ese fo ila ta lota langona li tūlanga fo o tatino. Ia ile taimi le nei ma tūlanga fo o le lae. Le lae lea le Eveni. Ia o te lo fo ile to titi to to no Godfather. Si kako vai fo po la fo skania Godfather la tobia. So nga ia le atawa. Ai na ona to e fa mana tua tu nei tatou ni so fasisilanga la fo i masania ai. Ia ile nei taimi o le fiafi. Toe whamana tuatu le siva le nei ale mafutanga tama whanau a sau i au ki lani ni usila. Mafutanga tama whanau a sau o le awhaia le tātou siva i le asoa tae au se fulu ma le fitu i ina i le Paradise Nightclub i OTARA. O le tātou fundraising mo tau si le fia le wha moe mo si o tātou aso whamanatu o le nuu i Samoa. O lea lai fundraise i tama whanau. Ia sau e la pela na ia le tulanga le mo tama whanau i au kilani le vai ni usila. O le whaili la wiloa ale ngata ula band ia o tama whanau la fo i mai a sau. Se funu tala le urufali e mau le sapa o le oka e lima tala o le sapa e lima tala o ka se taunu fi a whaifo wa ila tututonu ua lusi a toa me o le po le aise teine e maua. Ia ki fa e matua i e fau mama ngi sapa se fa. Io na e fa dama. Pele ai se teine maua ala walu le fale mre maona. O le mesi na matau. O uma se leni ma fai ona fa mawina i lo ma au mo lo miro sia. O lo sao lea mo fuanga o le so fa manatu. O le fio anga ia mle du ia sao. Ia tatou filo ia i le fa moe wa tofa. O le sita tau wha silanga fo'i o le fundraising to e wha manatu atu le Samoan Cricket League of Utah Opening. E tā hua fo'i mo tātou. Ia o ki o fo'i a ki o ngai kei mio le mawhakapanga. Ai awa le sa tātou maali lili uma i le winter wa a matana mou maali antu. O le teimi wa te tau na whalo loa a au. Whalo si lusi o a au. Vae malima i oe. Ia e fisoani ai le wha moe lea. E leiso na uru fali. Ia, ai o lo o tapena le tūlanga o le tau mawhitanga. Ia o le afo ise maa au e te au iai. Su atu matala au atu. Feilo iai.
i le LDS Event Center, Old Chapel, 2850 West, 3835 South, West Valley. Come demonstrate your support on your favorite team as they prepare to face their opponents the following day. We look forward to see you there. Whaaftai, o le sunga ia Jola Ulu, o le Samoan Cricket League of Utah, o i o le Pristini. E tahua foi, ia le lango lago sua i le wha moe moe. Lea e whaia i le aso se fulu ma leono, aso wharaile, se fulu ma leono. Ia o na inisio whaasisilanga na mo le nei taimi, ia to e wha manatua tu foi, ono o le tātou purkalame whai o le nei aso, ma le nei vai aso. Ia tau le stala, ma whonotanga, ia a inga supporters sa le fast. Pei o tātou i au kilani ni usila le utu inatu. O le tātou whonotanga lea, tā o le wha i le aso sa nei a fiafi i le Oats Club. Ma le tuatu a whai ua mai ana le stala momua. A ka walo sua tu lopo lau ma walo mitiafu, ma malo ID. E piki na mai. A wha pekere i le skala, o lau wanoa le nei. E eini au fisili, o le asoa fo i le pule a wanisi o mata upula walunga tūlanga, o le pulenga matulanga o le supporters au kilani. Manisi a fisili e kifia fisilingia, tala awatu i le fiafio le sa. Ia, fa bena fo ila mo sini la tauia. E fo tau si le siramai. Same thing goes to Sydney as well. Taimi o le tā o le wha i le fiafi o tātou addresses ma contact numbers na utu ina tu malavailunga sila e o le ala fo i le na e alai o na wha ilo atu. Awai o le sia ukala. E uma o le vaku kako ngai ko kisi sila mai o ngai vaku mo TV. Sole ai mo foi o ko ki ngai ngali e ko e kau fa meli aku ya contact details wa i disi te lo peta fa pe i le tala tu spa i tanga te fai mata e le va ai. Ioi, e le fai ngofie fo i le isi amatou ngā luenga. E mai se o lo utau, o lo ukango wha leo aku. Ala fo e koe wha i loa hatu lungo JEVIK. Ai a vaila e misi a o e le vakur kiwi, koe misi mala ukala le fai aku, ai e koe meri mai koe fisiri mara ngumela, ma po fair address. Lono winga e iei tanga tai wha longolongo tau waso. Wha longolongo kau waso inga e kako wa miu. So mea lea, ia e toi wha mana tuatu wha mole mole. Sila totoa ma o loo i lunga pea ia tātou porkalame a ia ile tangata e toi fesili mai ia te au wha mole a po le a ma le a e tau mai i o oe o na matua au ngata lava e whaisau ngā ruenga o lo walu e toi suel porkalame toi ku kua ma ki i luma ngā o le tepa o lo lima i lunga o lau telefoni femino ia iso lo le me pae uminga i lalo e fetutu na ia ile taimi e te mata ma le taimi le na la tuel tātou advertisement e tāua tele nei vaenga ia whasisilanga mo Bay Area la tau tāua tele le tau whono tanga le o te talo mai ai le fionga le teitei whono ono o si o tātou foi supporters ma le ainga fast o lefa to atau a mata mana tua tau te feilo ai i nā i le Bay Area i le aso lua se furu ma le tasi e ta tala aloa i ai le tau mata fali vai o le special ko maka fali le la ua wakur kakalangor ka ko maka fali ai e ta ua lo sui fo po le aso le a sulfitu me ono wingo day after tomorrow i le ono Zwaren Street, Daly City, California. Ia po le Samoan Congregational Church of Jesus Christ i Daly City. Ia po le faresa po le holo le to ina ia falo si le fia le to tele auto. Feilo ia ina. E pei ona to ina tu lunga. Le aso somar fitu le taua. Ia ole onisina ona tatou fasisilanga. Se taimi fo il proclame pe ato auto va mai sunga ya le ato. Ia ona matou run through le nei disio vai nga fo i mole fai malanga tu mo America la tobia. Ai fati atu nei fasisilanga na. Nei fasisilanga o le na tong. Si fa ku na ukala. Ia o tu va tu ina ia so fa na ia si fati mo mo tuana ia so fa na ia na tongi mai. Ia ole ajonga ole ono se furu tausanga.
o le sunga ia le ia toli kiata a pulu ia manu tele le atuanga o lo wono se fulu tu sanga wa to ina fo o ia le ia toli alo faanga mai io ai nga uma ia mai se lau fa na fa pea le ulu po o Samoa o kota fa manu le tua io o fa manu nga ia o le na pasi mai sunga ia kota o fa kule ia kota ia le tu tongi ia oi le tupe ai pasi mai ia o le lisi ki o te tu ai lunga io tatou was so fo fa manu ia tu la tonga no wonos fulu tu sanga le ia toli ia talo i le tua ia fia pe o i le tua mo wailo malosi o si ta i le io ono se fulu tu sanga o ka ia fa te i le tua i fa manu yanga ia lo fa tele tu e sia taman proclamer tautai ia o le si tatou was fa naule ia la vatu o le na mai tua i le au ke va kunga le lisi le wasau o le lisi ai ngi usi vi ele tua wa le mai o san Augustin vai mili Corina la le lua tausanga le lua ne yo tausanga we're so blessed we have you as our son. You fill the void from 6 years ago when we lost your older brother Sipiliano Joseph. You bring so much happiness in our life, and please keep doing it and stop being a bossy boy like your uncle. Your namesake, and always put God first in your life, son. Please, Lord, guide him in your rightful way and don't forsake him. Be good to Mama and Papa. Love you always from me and your daddy Ota. Your grandparents at Falelongiu, uncle and auntie at Tulaele Ia Sevesi Masiala, Lupe and Yese, Auntie Lorraine and Nuku, and your cousins there at Lalovaya, Rosie, Vesta, and Auntie Ida, Uncle Yeru, Delilah and the kids, Uncle Sam and Sea Mafaleao, Auntie Tasi and the boys in New Zealand, your grand uncle Vaimili, Beipine, and Auntie Dila in New Zealand, and the kids, Auntie Siniva, Taivao, Solonaima Lemalu, and via all your families here in Samoa and overseas, but especially love and kisses from your only sister, Zureya Abigail. Oh, yeah, manuia lo lo sanga happy second birthday. Yeah, joila tali Augustino Vaimili. Corina. Nga maua le vangoa sofanga. Sau ko ilunga. Ya, se fatu la utama itala le ya sofana on tatou ole ile malolonga. E ye le tangata no vai tunga ua sai mai tua le tatou page le Tautai A'e. Ina ua le vatua se whamanuianga i le aso whanau na au mai. Ia, o le au le a whialo suafa ia malo tūlanga wa e whaangau le malia mai ai. Ai awa whoine i ngalo ia te oe. O tātou aso whanau ua te tongi. I oe, e tauria whoilele o se kako lai whoilele mwanata ngofo ma o se tātou wami o te tongi. O le tele foi la o tātou aso whanau nai au maitua. Ia e mawhai ana tali atu tangata na fo tu si la fia. E foi la tau e la wala tu si la fia le. A whapea foi la ua whiaku pele a whiaku se shout out. Ia malia iero whingalo aere o pa mai o rova. Ia la e oso a pa mai lo va ele kongia mai fasala. Fa malulu atu. Ua lima tausanga o whaile Tautai A'e. Le fato a tasiani o le tausanga wa vatuai e tawana tongi. Sei mawai singa ko per kampangiri. E oe. Ia le la. Ai malia la lo to a fa pe fu ile ua le afia. Ia na e ono sa ile au ko di ua sa wa le fia wa fa ma vai mai wa ile fia maka vo ile pukala. My good boy. Ia malia ia. Ioe ono sa ilo loto ai mo dato ya e tongi tato fa manu yanga wa soifua sei fatu la utala le ai alu ki vi Samoa
e kokongi ai nga o ya malu ai nga mangai kanga kala makamaka ki vi e lo ala sfanga ai surely e mafua nga e fia sau e vakulo was fanga ulunga i langa ke fia manga oilo umela langi o papa langi ma inkia ma sainga e fia manga oilo so e fainga tatele lana e mana o te sau e te alofua ilunga i ai aru ki vi fa sala lawi en kama ikanga kai makamaka ai e kokongi al fia sela sa lokal e taua e mana ia e tauna manino fo tatou ia o sia taimi o le kele ia o le faile vale lei mani na inisio tulanga fa pena ia e ono le wo so so ni atu ono va ia tu sa wa sa ia si ula le fa mai o ai e kanga ka koke o ai e kanga ka koke a koke lo mo ke makamaka e ai ele o so fa fita uli le na a fa pem fa na e tongia ia sa o ile siko inga a Singapore kamu fo ise mo mai ai mai fo ila tu fa silang ola ke fiwela ia o le wo fa ia tu sa fa madielo finangalo a fa pe fo I e te nau e fa ise aso fa nau fa mole a fa te sila fia e te le o no fo ngi usila e vave ona fa o mai lau se lengi o ma tau e ni usila em faina direct transfer le wo fa mani no tu se vanga sia e a fa pela ngi usila e okay o ngi usila ia ile mai ile aso la vale ai a fa pe o ka ko mai ngi America Australia Malaysia tunu le ai e tau ona vave fato ai mai e ia kanga kala lau te mole lau te silafia le mele e te tau lana e vave fato ai mai vave longo tuai le tau vave send mai ele tau ia ona tau nu mai lea ele I avatua lau fasi silanga fa mole ia ai afa pe foi le ke manga e ke ngofo I Afrika e sen mai e fai sen mai wa matat proclame e mana e vatual termina e uma pe muri oh e ngo wola me foi le olanga de ka fasi ia lena fa mole a fai foi wa vatulo wa sofa na ono o le tatou vale le matulanga ia po se ava no fo I wa o Sofia ia o le nganga pa ia o le avatu fa mole kau fa pu mai fa mole lava ia ole ia ole va henga le na ile io ia fa mai ia apira amo faritango Radio Samoa New Zealand ele ko ngia lo please ia apira amo faritango ai ia susui ole Radio Samoa te alo ave ia o mele tongia io ele ai awale le la wasa foi o nga jau le ka o mai fuanga le ai susula la sunga nga jalu o wa le ta o tono ngo na lo mai le tanga le mana ona o me fua a fai o lo so fuanga te na le pawale o le mete fia e te fiu fo te tamo fai se me fai e pau fo ia yo me te vai e na o fua ve ma tu fa funga le tunu wa ko kela nga le ko kisi wa vai la ile fa mai tanga le o le radio samo sa o le fenga tana e fai mai me na ala nga sa fenga ruenga fo yo e tu tong so fa si la nga la vai tu tongi tu la nga fa pena ya fa pe na ye sa o ko ngi ki apira amo fa tanga ai o ya me pio le ava fata na anga wa ngofo o ia mata o mai na me le tuna ai mo fa tawana lana wo vai tu mo matua isa wale o kingia ka le nga sau ko ya fa tai la le vatua lo ngoilunga ya e tu sai wale vatua le fa mo yang ole so fu mo le so fa na ya ai tawana i vai nga ia mo le sile fia le tatou tu fa silanga afa pe fia fa so fa silanga mo sau fundraising e se lauli mas full tala manino le yeisi maftanga sau manino le yeina I maftanga mai Ruta nei maftanga ia yes ole fata ua ia o ia ile vaenga le sisila la o se fatu lo tala ngar se lauli mas full tala lo fa sisilanga ai uma elo fundraising e te ua le luas full wafi uma elo fundraising is full wafi ole alo mafufa fa mata na ftoto na ilo se lau lima sfuru na tutongi ilo fa sisilanga male tupe ona o le reach o le porkalame marko akele o ila tauia la tau te viwinga mawatu yale na e uma enga la ola se kumu social e uma enga ka oka se kumu
o whaafifianga. Ia nei whapero le loto so le o le makua kaungo o fi. Io, a o isi kampangi ma isi pising isi kekeli. Kaunga afe kala. Wafo ilanga a adu e whailau fundraising ai uma ina lai te mono sfuru afe. Even na afe kala ko kongelo whasalonga it's nothing. Ia, e wha mama a venga fo isi a mato producer anusa ua matua pieces ka momisa. Ia le tele o nei vaenga uma. Ia ele ma se mea o te tongia. A o lunga la vole alofa ma le fata. A ilo utal tununga. Na inisi o tatou ia whai tatou. Mai sea ka ko nge o kilangi. Tatou o kilani ma New Zealand. Ia, a whai sau fundraising. Po le alau siva, po lau social. Ia o le tutonginga ngā le tatou whaasalonga. Ia, e ofo ilai tau o tatou wasu whanau. Na ua tu ina tui luma. Ina ia si la fia le to. Tele, tatou ole marolonga. A foi mai. Fa feilo ai ia Godfather lungo proclame. Ia mai se foi. Ole wa si el to fa le mo ngai lungo tatou proclame Teleai. Ia pe mai tatou marolonga le fefi. Ah, SMI. Fia whaafole na nolo mota, a fio mai lo le SMI Hardware funga le. Ua iai nei le mato au whainga luenga to mai whaapitoa, a wale sui ino so se vali, ina ia whetau i le lei malo manao. O mato vali, o lo awina mai atu numa mau, ma ua mautinoa le ananga tā, ma e umi foi o na au le lei ai lo maota. A o whataritali ai la le sui ino o lau vali, o lo iai foi nisi o mato vali e whai ai lau fifilinga. O wale whaalele ina atiki o lo maota. Mo tātou o lo alalam papa au ia tunu i whafu. Whafso tai lea fionga ia maiava Leslie Wolf. A wā o mwhai on tongi New Zealand. Ai piki i Samoa lau oka. E nao le filipili lava o le lanu. Mātou te ngalulua i le suina. O na piki lea e lo a inga i Samoa. Le SMI Hardware. O lo pa anga mo so se mea faufale. Ma le fausia ina ua mea angangata. Manu le hatu o lo fea fioa I au kilani New Zealand e tausa I hia ni la e Samoa mo so se whaatasina. E ala I alo alanu ese wa mitiafu whapea la e mo tamaitai mawhanau. E tasi lava le whale o loa I au kilani e te maratuina le Eveni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No mera Tasi John Coulter Drive. Out of a tono le vole warehouse mara Cape Town I le malai male. Le Eveni Pacific New Zealand. So fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lo ia Samoa I nail mata officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisoswani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou officer e whai ma fesosoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea a wae tā ua le mato ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisoswani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Salo Falava and welcome to Ruta's Barbecue, Takeaway and Catering. Let's go! You can find us on the corner of Preston Road and East Tamaki Road. 021 104 5919. Le Quickfreight o se au nanga vave te whaatutuaina. A wā le lafo ina o la container po o so se whaamori e wā inga I Samoa. Whafso ta iwa au au I le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa tolu tasi.
o le ovalu se lau fitu iwa lima tolu fitu alu. Le Quickfreight au nanga vava to e whaamaria lotu. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Talanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. What's up guys, Lupe Soaina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV. Taimero watile ua toe se fulu minuti o le jale o le itula e lima i le tautua whaawaua le Blue Wave TV ma le porkalame o le Tautai A'e i le neivaenga o le afi. Ia o te fifie whailo atu o le ua mātou whatasi. Ia e le ngata o le sunga ia kaut whana o le atoanga o le au waa o le Tautai A'e nei afiafi. A ua maua lunga fo i tuli o maunga le neivaenga o le afiafi le porkalame. Ia ua fea ele tofa Teleai o le fitalinga ia le rumuenga. A o le fionga i le German Tulafono o le Pacific Leadership Forum. Ia ni usila au kilani atoa. A o le whaatulusili fo i o le Asa Foundations. Ma le tele lava fo i o nisi o vaenga o tautua ai ia le fo i tamali. E le ngata i lea. A o le na tu i matangiolo le moa awina fo i o le tatou. Sitiseni lea. Wa mafua matangi ai le nei vaenga o le fiafi wa mana o ai le Tautai A'e. Ia se i tapatu le tata. Ia awa se whamanino i no le vaenga lea. Ai momua, whataro whatu le. Swafa manu maro Yesu Keriso. Lau talinga le urumuenga maro le sui moa. Whatalo whatu ansiata pe foi le fionga ia le ataua. Ia o le nganga whaafitai foi e whaafelo ia to le mai mo mai o le tātu o tunu. Maua le nei lau lau, moni ia le tautua le tātou Blue Wave a mai se le pokalame o le Tautai A'e. E pio le upo le tinu e tu manu e le tūlongolongo. Ia ia vaenga e mo mi ai le manu. Le ala ue e le so ma le avanoa. Malo whaafitai tele ia i lau tali se pai o se whaatala ulatu. Ia so whaasanga leanga e ia ma whaafeiroa i whaakupu. Leanga ona nafi. Na sau noa le i a doubo godfather i longa whaalanginga ma longa whaarupenga sa whaiskasi o koi inga oronga ngu. Ia so ia pe awhio tau mawhitapa ali to ina. Ona tuli leo iola i titi mawhai ia i e saurola marasikaliki. Pāturu whamailo li to ina. Se o ea o lo tupu awa o le sumu. Ia whataro whatua ni. Mai ngā kono me. Whataro whatua de kupu. Ia el godfather. Ia ngai le iyo. Maro se fo. Le sola. O lo kupu au le sumu. Ai whamaro se fo lo. Sumu fo. Mare. Kako. Po kalame ia. Le fio me fo i po ka au mo i le muena. Maro se fo mo ma langi ma. E siata le uma lau tala o le ua ona whaafitai le tunu ma le avano le polkarabe ai mulmuli atu ai o lo loto leanga ia o lua paua lea leisi mea e whelo e amal Samoa le loko leanga e mafua o le mahanga ngai o lua aloa o lua la e ia Eveni anga o loa foi o ke mulimuli aku leanga mulimuli aku ele manu laki ai o ke le makapoko la sa ko mulimuli ke inga kufai o ko la e le so ia ai malo mole au nanga tatu tunu e mara tua foi la Teleai le urumuenga e o matou e mua pe o ni na oni foi fa e le tau pe o sengaru fa fua a o le taimina le tel wa tua o te lo e te mali wa tuloa ai pi e toi lo mare lo ia zauni e o toi lo la endi ma to pa wala ngon me la toi tau sarmia ia e foi le si va no me fa peni o la e fa peni pe o tamata alo pe ya na e foi ia tu pula tu lango talunga e fisu ia ofu e aso lo fina ngalo e tatu fisu ia e le so tau ile le sai le fole va tu lo fole se me lo fole ia mai mo fole tu no i
ona lusi lo langa o le lave o le ofulea wa tight le anga ki rupa nai man nei le lei wala o te loa ia lua tale te lua ai ya malo fa stai wala foi le moa wala ma o le no mai tau o le te fetu na i fa te mali ia le lua lofa mai ma tu foi la ma tu e fita lai o ta u fa fa le polu e fa pena ai pi e tate mata na nai tapa mo ele foi se betu o se te mali o ele ku e pala ai fa le polu mai se ma que sais Pole va ver cali el tot para o no fi fesili tu a le moenga a wala ngol faranginga le fengo fi mo godfather mo ai ole a sau va ai fa tangata mai tau o ole a se fa sa moanga le ma so nga fa winganga e tau na fa ta otto le ai le fa langinga le godfather Teleai ke Teleai ke kadi e umbia ku kama fukanga lolo ma anga ma se la yo ngsa o fesili le e ta ua tele e wa foi ele vai ta vole mai ta se la tunu ala ta le fesili funa bulia le ya ta la pure o le mele ne ta godfather o le telo tato e manta mate tifanga e saulor godfather be all si fila le o sau a o godfather foi o le tai o le mafia e si le fiel tato tunu o le tangata foi e toto lima o le tangata foi na te lo temo drugs ma fana ma me fa pena o como singo le me o te tau popole ai la le fa la ninga le o godfather pa fa winga le tu lea ai o bato foi a lele kalesia katoliko ele te mi foi le mo le to e papa tiso fanau ona vatu le record fara mal record mara e va kwa wala ya tau na e va kwa me e watu pe e va ai o la tele ile o tele po la fino tele a lo na record fara le e mana ya o le na ai a fali liu le fa Samoa va ai ya lo tamale e te tausia lo no winga o whanau a se te au lela atau se tu e inole i atau e se foi la uia a walole fai ele mea a e whanua i a whamai oio le a anko oia le atau mai a godfara ai o pe o le whauinga le whakatoliko ma tole atau ma ai kasi a godfara o siksengi oi le ai o le fionga le alo li a fulai pa malulua kua le ava no mai si o ta ma a le o sa e watu le ma si tala wha manino le vaenga no winga vi atu isi tu pe a tafia a fia talu malata pa anga tafa fao ai se tu ye ta mai e tau sia va ai le lei ona momoli le vai le corfara yo a la pura ya fo o ai ono mei a sau fol tanga te malu e fefe ngo fia ile vai ai a vai fo ile la te ita mai ti e ma o mai tu e lua e fefe ye isi ai matuala lata ye ya misa kipi fa mara uri alela fato a fonga manino la Samoa ile winga sa o godfara no winga fa ka koriko sia ka kumani ko se mega sa uri ala tato wo ni se tato mano fo le sua ature fa fonga mo le tato tulu se tato mo lava mo whatever no le o te lo mai ona e fa manusina ni si o tali nei mafisi o nei fesili i lungo ni so ala leo mala ata fa tele ia ai fo ia le following tato fo to te ia e marito tele ai o fesili mo le moenga o nei tamama tina matua ia wa to va ma sixeng o a ni benefiti wa to va ai fo i mai to po wa nga va o le o mawar siksengi le wa fifio mai e mafai ona e tali mai pe fa manino o ala ni nai benefiti po fa manuyanga o le wa nga va ai la to ai o afo i me te tau ona la to faia ina ia mawai fa manuyanga nei fa monmole e afo na lausil fiel tanto tunu ia o november le sa to ai ia manuma mol tato sitseni ai le sa ngal sitseni pe afa le se fa mundianga sa we tua le ata ma o le vaenga la le i no fo ai le tanto
ta o favor le tu pa a Pacifica o tu pa Samoa o Pacific le forum a mai se nga luenga male Asa Foundation e tau mo fa ina ia vave ona ngai mai o le tala fia se o bokumu ngai le sau la o sawaia le to tele o au matutua ona ye fo le vanga o tau no mai a ofisili mai nei matua o inai fa na o le ala se o nga le mai nei ia o vanga mo mo sa avel fa mo mo o va il so fo malo loina man to fo le o sitseni o mo fua le siaki ia va ai le fo mai la ulo ye o mani ngase le ye pe le anga le fa longo le anga le va ai siaki ia o va nga uma e mata utia le te leo le fa mnianga le awa to tongi o fo mai fa pitoa ele la titi wa ye fo yo tantu tanga te tu langa la vol so soane so fo malo loina ia o mo fai ona anga va ai o tofu male wheelchair fo e si le fieta to fo ngata na mo me ne tausi ai o mo le moenga fa pitoa fo ile e mo fai na fa alu lunga alu tu le nofo ia o mo ia va nga tausi ai ile tu langa o le faleta ele mo va nga ia a le me pito isiliana mana na va se tali se tupe ole coupe e va tu le fautuanga va ai le so fu malo loina me tele ai tupe ia o tani la le wa ai ua fa mi ina to tele mai le nganga fia foi e vai nga marsalo e fo isa o fa fesili a o mo ala to benefit o isi e mo le tolu se lau lua se fulu tolu se lau fast fulu e nisi o mo fa se lau se fulu e fo nisi o ile fa se lau iva tala true story be tala tabiti samatau a o tu poi o vil mas Teleai se que o fia le va ku que le pe figa le e ye fo le talio le na va ona ese me anga vai a fai la tele o tal sang nei vai nga umaia ele mo vol fa un yang tele pe tol se lau lo se fulu pe fa se lau iva ele la titil na tu pe vai so le a tau ma asiata pe a fa liwa o le masina a toto titia lua fen sila a fa liu fa Samoa o mo wal to luafi a fola se tato lua se lau le Samoa o te le fa umdianga o le fa le si vaanga ai le wa vatu nei vaanga amata Teleai tupe ma lo fa tai le ala o manino ma malama o le taimi lea ua anga va mai na no ofisili wala ngai le keiso sia mato te rofa fo vista masio mato kalisia la ule taulu so fa olai o le o sao mai ai le o pa au mission fal tua ia maybe on na tausanga e mafaina tau vali mai le fa manino ngol vanga le ai o ye fo ise kai milaka laka e ono manui ai le to lua pe afa pe olai Samoa mamalanga mai ni ia o le tali atu o lai le avanoa o lai le avanoa e mafai ai ona fa amuina le to lua ai o le avanoa e le lalo tulafono le le Citizenship Western Samoa Act 1982 o le tulafono le na o e lavana soifua i le tonu le vaenga lea ai a mo o lo citizen yo to ina po le lo matua e ai la le situ la fondo le immigration e ta o le partnership o ina la mfai ona anga mai ya le to lua e fai lo na no fo mau mua ia ona anga e foi le citizen system lo winga ia o le fai to mo mua le a le tala o la ye le avanoa la ye le avanoa o le la fo ya la ko le la ke le yaule ko sanga ya manga yo do kele ya meio fa fela ya la por aingo mengi yo ya pe fa singo ese meo ya por algo nga wala fa inga le ya tau e pe ya le o ya asiata ile telo fa sa mo fa fu e fa pe na fo le ma fa tio tele ai le ai ele ese au nanga ni sila o fa tu pe ai se sau e fiso swani o le foi la fa fu a foi si a mioa Asa Foundation e pei ona yai ia le nei fa masina ai o le nganga mawalunga a o ai life so swani na yo tatu tangata ua mawal si tseni sa tatu ngā lulu mai mali to teli ai le si anga si tseni pe ale mawa fa mlianga o le ala la le na o le so swani ai ei la le mea mana ia e o ma ele nei ngā luenga se ua matua o lo uma pengi fiki ale official o le wins o lo uma ia pi onga ya nga ia foi isi so sani pe housing
o le tō tele ona o tātou tangata ia i nei mātutua o lewana i nei. O le mea moni le ataua. E tō tele fui la ke le ilo mea ia. Awa a vea le sa ilinga le nei e sa ili. Ua mwhai fo na faʻasoa atu lesi tō tele le i nei. Se e fo le mea ka o le support living payment. O le mea le nā, e no fai se tama i titi e totongi le malo, e tau si oi. Oi wa aila le maa ngai o le ngafo i ngā fiso soangi. Wa le mea le ei, ua no nofo na si au mātutua le fale. Ia ai o me fai ngā ruenga, a o le se vai me se la pēa o na maa ale ale so, a o lai to tonu le system. Pei se tangata ke inga sa. Ioi. Ia ai o le mea le lei o ne taua. O lai le tupe ke ave le tangata lea. Whaafitai. O le si vahenga te whia afsili whamanino Teleai. Lea la ua manguia, mai ko inga Samoa la sa pensionga. Sauno i nei a palai peng fiki mtulong pina. O lana me tupulan pensiona. E maua pea le pensionga, pe o le atau fia malo Samoa le pensiona. Ya se talu bangale. O le alan tau fi pe atau. Ai o le whautuanga Teleai. Tau. Au o le whaia le nasi se. Ia, o ilan tau o lea o le a ngai mailo i nei New Zealand. Whae lo le nupi wha. Tau fi le pensiona. Ai a ngai mailo i nei e tau sanga le benefiti por emergency benefit. Wa iai fo ila nisi o officer. Se wa so e vale ha. Wa tele a wa lato ta pala le tusi le mai le nupi wha. E wha mauni ai. E leo tapul tipsi a tato mea, wa tu tupe mo Samoa, ai a mai a le vaenga e whao ngai le tupe ni sila. Alo le foi se teimi o lela e toi foi Samoa, iau na tauwhi foi lau benefitia New Zealand. Ai alo toi a mata lau pension, o ia lau pension a Samoa, ile i mowar kako pension a New Zealand, pe o le kamara ngā o lea e mo i le totele. Malo whaafitai, o a vaenga a o whaafonga mai foi whanau maainga o matua i o manuia. Lai whakapenga mai. Ina ia wane i o mai inei toi tau vili Samoa o misi lea, malea. O a me whaatapena i o mai mau mai. Ngā o mai a wa ilo mateli ai malea asa foundations i fisosoninga nei ere ko yeise me koe kau whaakali ai fulu roa le applications i teni. I le taimi nei e pai e paulo le pepa e leo ofisa uma. E fua foi a watu foi a ia mangele le mai le na o vave. A onisi ofisa wa fa ngale me lea se ilonga mai se fa amanianga o leo la sa we no fo nei o le sila le fa amanianga o ta ofiele de pensiona e yaina ya tato mata upu po ta sangale a taua ma asiata ua decline po o le telia ina le ta sangal benefiti a le benefiti e entitled e anga va e so sisi o le la ua mo uma ya pepa ia e vatu ia le ya lau IRT number vatu lau bank account ya malau sitiseni lo ini si ya vatu lo mal pepa le nupi fa mauni ua tu sabo le we sa nei ya nai fisili foi le so sue o inala le nei fa le ton ya la ni ya le ale mewa sa wele to ina nei po le lo matua ya o le atali fia ya le sa we ka fa mo se ya si ma ko nga ko ya lo ila ya le ya decline awa foi o benefiti ele se tupe mo se auta fa o le tupe mo tanga tole no fo nei o le ata fa pa wale tali fa yai o le to ina o mo si seni saulo na tunu o malo ina a o le ta o fo yai o le sau ko ya lulanga langa ya le la Samoa ya la o le si fisila ai va fa ka si le ko inga le mele wa le va ya tu nei fitu wono te sanga no fo Samoa le o sau ia o le tali a fo le o ngol fia yo ko inga ye longa fale fonga fole lua la Samoa ke le male fongo male papo e van tu la interpretation ya New Zealand ya ai ke le aseka ke le tupe telefono freehold ya decline on nai va nga laiti o le mato te fesosoni e fautu ai vai o fanua falanga nu ele ni fanua o motato a sawa tu ya la tu Samoa o fale a si fanau pa wale tala fa ye to inana tausi elena fanau ele ya me se mea sa wale se mea la ka o volva fango ka mai si mea le ya tau masiat o fere ko keria la ko le pala i Samoa wale ko e Samoa America Australia o moyen si fo o fere kele ya pala i sa o le tele la mo Samoa o ya magai ai monia o le foi fatu a moa e feo lolo foi nei o tatu tangata Amerika le na nga va ai ma le fo mo wai lava no e
e mo e foi le whaarua i le vanu sila e foi la tau o lana tausi Australia nai whanau ai le no fo mau a o lea la e foi le avanoa a o le to tele pe ona e ele fai numela na mai le Department of Internal Affairs o le fai ungo mati ia to titi a hafe lima se lau ua maua ia i si teni e ele o tele tonu o over le lua hafe le teni le nei ai o la ufua le telo vala au e sau o ke lo si le afale wo ngi silfia o Teleai Fautaya wa e sau noa manino le vaenga lea decline nai. Lea ngai wha ata la wha. E ka hau on me foi le a whaio e wha whong mai lala nau e maliu mwenga. E ui le tele o na whaasara lau ngai nisi o whaasara lau. But e ta hua i o le toi whea fio mai langa le whaitau fia afe mafe. E o ka koupe inga o nga vaaya wa establishing sengor ko inga. Nga kano inga. Nga whaapea lo leo le assumption o le mafau wa o komeki mea uma ai le ai a whailai te sau nei nga sau rola ia lea e tango tali lava le o whapeo whai atu ai o le fisoso ninga la lana le apa i tatu tamali i o lo la tau la mua i le fisoso ninga o le mata upune e le ngaka nga e sau ai ia whai ngofia ia maua approve ma enjoy o le nganga le nā Teleai asiata moni o le nganga fo le na o le tau mwhai o le puipuia e decline e tolu masina e whaatali ele se i toi review o lona winga o kale umi ua misina nei tolu po le whase lauta la i vai aso uma ono si mea la i titi alea o le fia tele wala uma i mea la i Samoa ai o lo maninoa o le tamā po le tina ua sau no fo mau o le toi alu i Samoa sa le mea ngai pulea o se kei me koe alu ai a le talu sanga lea i ai loa e no fo mau lua a fisili mai e fa fesa mo fai ile ai ase mea na le tausi ai si ana whanau alanga o tangata no New Zealand le la usa we tausi ni sil ona i vaenga tahua na e fa tete ye la uta li fisili le ya taua ma seta ke le ala pengfiki o le medical o inga fuar fo mai ma wori mo tia ma wori mo inga pa fa yo se kaka ko e fa le kong ko mo mo kupe o ke le ola plani se me si de ko lungo ngame wa msano o fa popongor kupe pa o minga ngei ia ma qualities foi kanga taro al kupe ale mo la makanga o me ka uanga le tupe ai ai nei fa poponga o le foi lai ave peno fa atu ia we foi la to wa sai ma se le nga le ko se la fia se ukama ale ngo fa longo va nga le fa se la muntu e ye va nga o le emergency benefit e matai ai a umalo alu fo mai fa tumu le pepa e sui mai emergency ile disability benefit mo tangata mato winga wole ko finga e fe lo fo la si tupe yai ele ngata na o le tausi lava i matu o le meale na tatou e le fisingia a la ye tupe le malo e ye se tupe ave ile accommodation lo mo to ina malo mo to le la fa la ta se la uta la por yo na fa popo foi le e o ia ele se mete tapai se tausi o matu ala wo ile si fa poponga mo na ya la tupe moa pe la no fa lo atu o le range le ma le tolu se la lo su anga i ile fa se la wi ia o le fa to anga le le o no fa o me ile me ala va tupe a o le fale o le si la me pitu i te le fa ni anga na we a siata ma le atau ma ngai o vai maula nga o fale yo o le si me nga wa ko ia ma lo no fo ya o ma ka mo fa nga va nga me se lo so sangi fo i ya la ko nga ye mo ia fa mo nga si lo le va nga le fale ia se o le mele ele au ma ko le mai Samoa o le maka e va ve pe kala ka mo ki so va nga mo al pengfiki mo al fo mai keri ai o le ma le si mele ai o fale e nga va fo yo tanto matua e ye ni sho ai nga wo mai ele o tala fe ngai ona no fa tasi masiala fa na o le to tele tamaiti ia avele la o ta sanga la o process ia le fale o le si to ina ma le si lo matua e ye le si vaenga o manao sui se fale e o mai se fale tele la o tal sanga no o fale o lo ia sisi tina ia o fale tua ia foi le housing o fiuta mai te tal sanga ai na saulo le se singa so fo maloloinga ono lo moto ina la o fast track i rumba ia le se fale la po a fale fo
manuia la le ngata la o mai ale fo manguia mkaku manguia martangata o le ka kausia mo vai ya mai ke ole fata o fo ila e tau fo ila na vese fautuanga fo i tatou ainga i to ai tau no mai ai matua ia e o fo ila no fo i ka o lo fo mai po lo mai fo i va tu le to mo le mo wa tawa awala ngai umalo avatu lunga ia details contact details po no mera e te tote so tai mai ai wa oisia kali ikuaku ilungo le live le nei ia ole vaenga le nai te so tai mai vili le ia Teleai mai asa foundations ia malato lo la tu mo awina le fofonga na na i fesili na itagata le ke ole ai fai mo tu jelo tu la ko mengi ia na i fesili ole sile fesili mai ole lo mo sik senyo sonkinga ole passport la ole fai ngol vanga le do you have to travel mai fai se passport New Zealand pe te sawa il tu lang lo passport Samoa ole fai ngol vanga le ole fautuanga o New Zealand po fe mana tu foi ole tatou citizen amanuia e to refund ato ala tupe ole no winga le se tupe na loi ole fautuanga na mai ole refund fai lo passport New Zealand ole le passport New Zealand wo mo fai fola na ya Australia mo fai na Amerika ele ai ni mau visa faia ai afa pe we ele si New Zealand e mo fai ona fai le endorsement ele stamp ale malo New Zealand office Samoa e sa el passport Samoa e ona sa fola ngata nei a ole fautuanga na a fai normal passport New Zealand malo faftai ai si vai nga jefia okay ole si au fa visili o ia se fofuanga mo ni pensiona mo ila tou ai ole ase tal noanga o fanga solo ile tulanga wai ole me manino ele o komeki la tou entitled pensiona nei o ia se fa tal noanga o ia se avano tou vala mai ole vanga lau to fa tele ai o te lo ole fisili pitu isili lea ona ta le taimi nei o lo ia nei fa mnianga le nei e mafua ona ele o ye la to la no fo mai Samoa i se fa mnianga e tasi vanga na o sa New Zealand ai a mol pensiona e mo fa yana tala i Samoa te lo fo la ma to le nei o le avave ne to fo i Samoa pe a mol pensiona ele o anga va ai la ia ila to mol citizen ona o le policy ale official fo i tulanga o pensiona e te tauna i New Zealand mo se fulu tausanga ia mai se a ia inga o le ala o mo le seni a o le le a to se tausanga taru no mai o lo ge fa tali mo le si se fulu tausanga ia o le me monia tatu te loa na o le tu si le fia le ola ma le malosi ai ua te le a faina o tatu fo i le tu la fono mo mua fast food lua tausanga na pule se helo tatu si se o le ngai fa kwa mo a ngai fo la ko fa kari lesi se fulu tausanga ele o moe ai ia le tau mo fainga mai fa te fo e fisili le vainga o umale nga luenga atu yono o mai ale vainga o sitseni ai o le tu langa le pensiona o le vainga tato te mo mia se la to lang mai o le malo lo ye nei o lo no winga o le vainga o ele national o lo ye New Zealand first o lo ye act o le taimi nei o lo ia nei fa tal noanga male New Zealand first na sa no mai lava ile aso na mo wele pen yele citizen il parlemene ia va sa mana ia o le se o tau ma fo se nga luenga mo Samoa ia ele mo foi no tala no tu atu ai o lo ia le fa no lo ia foi feuta na inga ma nisio official ma lo matai tai e ma fa ia la tona su ele mana mi se parlemene ma to it's a policy change ele se tulafono fina ngalo ai sui ia ai le mafaila ona fa pa fala le sulto sanga motanga ta uma ia ai olo ia le tau mafainga manatu ai e se teimila ta mai ole a mo wai se tala a to leva olo tau mfai mo sinava no mo na ila tau nei mo ila tau lea na so fu vanga lea e ave ai e tato te fina wine le tulanga ana fa peole mo wali le citizen le fa sulto sanga ole vanga ko se fu leva nei taito ai ongole ave share pule share ya ngi fola mai ko fa kali le si futa usang plus ole tausanga le titi le entaito mai ya yo fitu lima
lono winga a fa upopo ma le se fulu fa tali valuono ia ele tau masina se mal fena ngalo le tua ai o le reality o to tele na tatou ma to upulpula langoto e au e le to mo le fulu to sa so o se vai nga tau tele kele ai le famngianga le ko maule mo se lengi ko se la lima se la e fai me fa fo pe ko mau ya se longa la e malanga sele yes kasi o mako anga ilo le vaenga le disability o le emergency se me fole na le tu mau ai fa mau tu la disability ia na tu mau ale ile tu langa foi ale tatou dital no mai mau walto telo la to ia lunga to le ono limo walto sangal na pensiona koko ai ele o mafai ona mowa e mowa lo no lima tau sanga ile matu le wo mai ai ato ia le sifuru tau sanga e ia fo le tau sanga o le la foi e tu lalo ono foi vo fite le lilo e silfia foi le fifia umani usila o la akele kupe alu Samoa o lo no winga e ma ale foi le tau fengol pensiona foi wa sa mai ile tatou citizen a le walu kupe le penfiki a nge foi le ako mai finga wa ku le pensiona petai o le me sa o ma le me tau no fai o le fina window le vanga le ai te talo foi le tatou tu sau se taimi ma se tu la e matou te talo atu ai tatou te oi avel mata upule mo miele lango mai a wai pe a na sile fi o le tatou citizen sa yai ia ele o tangata uma e o to tele foi ele i tonu tupu pe tai na fai lava le ngaluenga a le lo fo le tua a wala mai foi le a te mali atu na tau wai ele fa moi a tatou pensiona na ele te tau no to no fo sesi o mai tatou wo ina ia fa amni nai i o tatou e nga matua e fa la tala asiata o e foi le si sa tatou ngalu loema e to e masina to manu ai malo lo sio to a ele vai ele final o tele ai wa leva na mali liu matua o tatou nei wele ni matua e manuia le melia le ngei ma o si o le ngei fo le kau mo foi ngole ngei mea ai pe fa to anga i mai alta to tino ino manuel ta mama litina ele selo finangalo ole o toi fo ia la tala ai mo so soni lo so no nga le se so no nga tele e maliu se uta mai le so sa ai approve le so lulu sa toi lua so o le winga lo tala e ai o ele te mai mo mai nga o lo faiki o sa ele karikong tele yo o tou sa le karikong na tau e ia ka ke vai ko mengi nga mai foi na taimi me awal mai mau tau taimi na mea awal mai mau o fe nei la le utato yai o fe le utato yai taimi le ale o mau I hope ele o foi le la mata foi na to pisa mai foi ma e fa pe mai ele mau le mea to winga la fa matalanga le fa ya tu lango le fing le mo leva na fa ilangi fo longa tu a Teleai tu lo fa tai te lo fa ilangi fo longa tu a ma ko fa kasi makako ko tele ale tital no antu on le wilu ngol program ya e makua ku lei kangaka o ifea o atu e fai el tatou submissions tu langa fa pena le o tau le ai o le sila fo itu ala lo male a tati e se o tatou langona le telitonu matulanga fa pena enga o le tua le ka ko ke kapua ai o le tua o me fo kalangare ar kusi pa ir kusi ise o le tua o me fo e ma faya ngo fa ku pose me ka ko ke le va ia mo le la wa yer sikseng e u ku lo no winga ava pe fo ila le u fetele e tu lo mwenga e ma fainka ko ko fulia le si ma kele le inga ia maua pension ora me la le mfaye ai mo mielo au malo but to fo me la tala tele ai ma le ato o la fa fe kai o le maua penfiki o la fa fe kai la ai le kiki vo corserá o la mana to le pension la isa mo e tala masina ai corserá o masina o el pension mo ele ha se winga o le so ai mo esko inga umaya ila fia nga ai longa fo e au le weekend na pa wal me e foi le face to ina me silo me tola nes fulwa e ai umaya ila nga fa yeso ai a fuala ile o mai el temi nei maua se kolu se lau mo kupu pe fa se lau ile vai yaso fa dele la ia ile fa va yaso le masinga e la kai le rua hafengi usila le tupe le te ua so ia te foi tatou e tele na
fa mole fo tatu ai le manu Teleai Jeta ma le ata o mana i le vaenga lea. O le si ata i tu atu le vaenga lea. O fea ave iei le tupel to ina ma le lo matua le umo e nei. E to o e lafo i Samoa le tupe o la umta fale la i Samoa. Ave se tupel tato. O le ala watu le economy o New Zealand a wala mai. O la foi la e to e sa i Samoa. A fu atu le numela le no utale no ai mai o te langona e sili ma le lua afe lanto o le a manuia le sitiseni. Langa o isi o leva na fai o la toa sitiseni. Ai le tūlanga o le tupe mbau afe afa le la mai nei e no fai. O no nga e afe whaatele ia average o le whaselau i le vai aso. O lono inga whaselau wafe le economy o New Zealand lewa tali e nei o tātou matua. E ilo i el teltung o le afa le na e alu Samoa o lono inga e silia i le selau i le lua selau afe tala. Le la sa e mafua mai le tātou sitiseni lea e le ngata la manuia ia le tamama le tina manuia foi lau tau si mai la tau ia wa le la e mai si whaunang a la foi manuia lo tātou atu ma lo fa le si fa sili le tu vai tu mai nei tangata o le tūlanga i nei tu aia wa entaito ai o iai le tapu fo ile le falso fo malo ina o le mfaina to travel mai ona o iai ngase tu mau Samoa mang bena la se fa mni no ngole vanga ia o le vanga tonu ale le tanto te mo o mo le pensiona ona o fa mni nga uma nei se longa o e tu vai New Zealand ia manofo pete al fo sistema Samoa mo to e sau ai o inale ia le lofa male loto moia mona yo tatu tu ala no fo mai ai Samoa masalo e o mai pe ana mafai ona tu lunga masava vali vai ane ali tau talanga le nei time o ile ia le fa ana nonga it's not over until it's over ele I umale tanto fina uma Samoa e tau ona pale la to ia le ala le me pale o le pensiona le o inale tau fa ia ai e lo fale tua o lo iai a feutanga inga o iai vaenga e man tua foi asiata o le awala e mawhai ai o na tātou mo le lango mo le malo o ni tātou sotanga ioi o le whaafeiloa inga la lea sa tātou fisila whai ai ia male New Zealand First ia Winston ia whaapea foi ia Shane Malato le na la langa ele mele nei e fu la ko nga fa me fu ele kupu ele se me ia to tele o le fa fe sanga inga ma Samoa le mo wa ka ko so ka inga le ngai ke le ia o ngai o ka ko ma o si a ke le fu le nga a siata mari atau ba lo fa tai le atau le o ma tele ba ke ringa e o ma fa le a sa si sengi pe a ka tu yone a sa pensione pe o komegi o kere ai e tau ile nga ruenga la nga ruenga ka kua wa mo e kere me wifi a nga ruenga pensione o e kulanga ese so fa malo kia o mo la ia o le tātou ngā ruenga le nā lo langa ai o le wha moe ia tafa mai ali tapa au o sala fai o vasa manaia o le tātou wha moe tele le nā o lo iai nai festala o lo fai pea masalo fo lai tau fa tu langa e va vasa ona ele coalition a lona loto ia file pension na Samoa tele ai o le tau o te fifisili o lau kongeki le anga I whainga malo ma vanga whaapufai o I lea e a fuai le tele o vaenga e mawhaiona I o hina o le fisili la I lausi le sila I le sotanga le o le ale whaata wai no le tātou nau e whaa wau pea sotanga ma vaenga wha upwhai I ngā launga tutusa au ana I whaapito manui a tasi. Tāua ia le mele o iai lau talainga a siata o le mele nei o le porkiki e iai foi ia tua o patatua o le ngā luenga lea ua tātou whai New Zealand nei anga iai nei New Zealand ua tātou tutu le o ngā tutonu tala no antu I le leipa, tala no antu I le national, tala no antu New Zealand First, tala no antu ia Maoli, tala no antu le green, tala no antu le act. Ona e yeilo lato tiute mole manuia. Tatou te le ola e fina watu ono tatou e au se tu tasi.
O le ata maila o le nā whaatou whala i ngā toi, ina o lea e tātou te ngā lue whaatasi. A wafoi a pale mai le leipa o lea lava i le leilo tātou whananofu. A pale mai i le national o lea lava i le leile tātou ngā luenga. E mo mia la le vaenga na au lau ia palota, me na oi. Ai o le teimi o mata upu, e tātou te ngā lulue ma vaenga uma nei, o le teimi lane nei. Ia the government of the day, o le national, o le act, ia ma le New Zealand First. Ai pe iaia le nganga lata mai le na o le New Zealand First, ono o wawasa mana ia. O ia tau lava, ia le whao popo ma le whaatupula ia o sotanga. Ia, o nisi vaenga e whao au bea ma tau tala noanga ma sotanga ma le tau whaatele ai. I nisi lava vaenga te fia siringia, ai olo ia i fwoi mana i nisi o fufuanga mo tātou man rewa se vifo mo le tātou posta lea wha mo le misa ia, ai olo maua i fwoi nā manisi o tātou contact details. E te fsota i mai ai mo nisi o mata upu e winga i vaenga i o tātou whaatala noinga te rei. Ia, lewa mai mo mailo tātou tu o le wha moe lea o le tu malo man rewa. Pe on silifia foi e mata upu tau le malo tele po le central government. Ai e foi pulenga ia tau local government. Po pulenga ia fai tu malo. Ia e foi mai ia nisi o le tātou tunu o mangele a o le sau tonu male anu fafo. E sau foi e manato nisi o tara lava o le laumua. O le laumua. A o le tala tele ai. Ia, whapopu mai o se tau ta ua Manurewa. O Manurewa, o le Jerusalem le na. Ia, o la ulale nā tala. O lea o wa whaamau popolo tātua tunu i le vaenga o au kilani. E whale mai tau, ua mata, ia pe anu sila fiele, vai tau o lima suruan suru pe o tai Greylin, o Bonson B, se mai, lea ua i nei, a o le mele e, ua lea ua mata na se e atu dai pokeno. Ia, o le ala lea o le maa ua la ngona le nale i le ia taua, ma le tofai le vai malai. O i Manurewa, o Jerusalem le na. Me fai kaua. E sila fiatia ta. Ele se sei. A wafo e Manurewa. E ka I kolu al ka I whaka vale ni kopta le ferwai luga. Ka ilo foi le leonga o foi le o Jerusalem. Le leonga le helicopter Manurewa. E ti ngalo na lo ngalo. La ngai le ingi la ko helicopter e fiwa. Ele ingi si le ala ko. Ia na sawa de todo mundo fa. Na louco pai. Ia, hi, pai. An wal na. Ai e fia tofo le lei o sawa kilani. O kilani. O Manurewa. Ia. Ia, o fa mo la na. Fa mai le tanto tunu. O le pa utonu lava ile aso ngofua so malolo tupu aso so fol tupu a le aso malolo fo na le malolo sambo le ngata amatai ile Samoan Language Week ia ai foi le tato tuto tasio lo fa manatu I vaenga ese ia le foi la o le a patipatia ele ai o Jerusalem I Manurewa ia le teimi mo Samoa le la fa pito mo Samoa vala watu tala mai au tato felo. Alo fa tai pa wa le o le ai fa amu ia I kus pa Jerusalem ia fa maru ro ko di ile ko pi ko ko afari e oi si le fia le atawa awa le la fa ia foi a makale so mai ku malo pa foi le ngei o le nu o le malai kiki ke vai ke fa se ai pa o mai e ave umara ia malai mo fa le lei ai o le malai ka aloi Manurewa ai so le ke vai le vai ala ko mo le susu ia ke aka ile ko ala nga le ka I pe ko fu ye lo ngai Samoa pe ale ka aloi Samoa pe ale ka aloi Samoa umana ta ona e dive la ia mo le fa malo mo fa tele jau tira malo longa va tu le no fa ulea. Ia fa leo foi ia sau fa manuia lo fa foi a mese foi ia on to fa manatu ni nisho vainga ia ma se numero ai fa so tai mai ia lau to fa tele ai ia ma tatou asa foundations ia po nisi e ma fai fo on fa so tai ia e winga nai so so ni le mona ia tatou matu mlanga mai Samoa
O lo averavel fa mua Samoa pe ona mato faʻasoa a o maua le avanoa e tulaga foi lola ma le soifua ia e pule le atua a le maitau sia tatou vaega o le au matutua ia o le fitu ono agai atu luga ia ae a mafai ona vave ona maua ni faamaniaga a o le taualuga mo le tatou pensiona tatou te fesota i pea i se taimi talafeagai i feutagaʻiga ma le malo ina ia tau lea miti aua i lantou o le fai ona malaga mai ia a o tulaga o lenei aso ia momoli atu a lo faagafoi le tatou tunuu faiva matiu te itafa uma o le lalolagi o lea e matamata mai ia o le agaga faafetai o le avanoa a siata ma le ia taua godfather le ua faamanino le vala lea to foi o tala tusi wa o Jerusalema le makeo mai ai ia ia fai miti ai e whaamatalaina miti. E ai lātou e tō ina swafa. Ai e lātou e whaamatalaina le whaapongai ma le mafua anga le swafa. Ia o le tala lea ma le anganga whaalor tele nei yaso. So i fo Samoa. Ia, whaamalo le whitalainga ia JEVIK. Mwenga ma le lātou fo i tautua o ia o le teite i whono le Pacific Leadership Forum. O le forum lea o au whanga uma e ei tonu i ana mafutanga sofatasi a whaafengainga e ei le tae au whaiva. Ia o le mafutanga Samoa, ia ma mafutanga ato le Pasifika e la tau te ngā lulue waalua ma whainga malo a mese fo i o vaenga wha whai tonu la vao te roa. Ia ne fo ua lava a mai ei nei manuia. Ia whaavitai mo belo malo si tau te whiro i pēa. Ia mo le fia fi tato atu le malolonga. Foi mai. Whaawauna i o le tatou proklame ai tatou whaatofa ia Teleai mo le nei taimo le fia fi. Tatou atu le malolonga. SMI. Fia whaafole na no lo mota, a fio mai lo le SMI Hardware funga le. Ua iai nei le mato au whainga le wenga to mai whaapitoa, a wale sui ino so se vali, ina ia whetau i le lei malo manao. O matou vali, o lo awina mai atu numa mau, ma ua mautinoa le ananga tā, ma e umi foi ona au li le iai lo maota. A o whataritali ei la le sui ino lau vali, o lo iai foi nisi o matou vali e whai iai lau fifilinga, o wale whaale le ina atiki o lo maota. Mo tātou o lo alalam papa au ia tunu i whafu, whafso tai le afionga ia maiava Leslie Wolf, a wā o mwhai on tongi New Zealand, ai piki i Samoa lau oka. E na o le filifili lava o le lanu, mātou te ngalulua i le suina, o na piki lea e lo ainga i Samoa. Le SMI Hardware, o lo paanga mo so se mea faufale, man fausiaina ua mea angangata. Manuel hatu o lo fea fioa i au kilani li usila i tausa i ria di la e Samoa mo so se whaatasina. E ala i alo alanu ese wa mitiafo whapea la e mo tamaitai mawhanau. E tasi lava le whele o loa i au kilani e te maratuina le Eveni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No mera Tasi John Coulter Drive. Out of a tonu la vole warehouse market down i le malai vale. Le Eveni Pacific New Zealand. So fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota si nau mea tau whao. O a ua lawyer Samoa i nei mato officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisoswani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani i tangata uma o le Pasifika. Ai se a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisoswani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Salo Falava and welcome to Ruta's Barbecue, Takeaway and Catering. Let's go!
You can find us on the corner of Preston Road and East Tamaki Road. 021 104 5919. Le Quickfreight o se au nanga vave to e whaatuatuaina a wā le lafoina o la container po o so se whaamori e wā inga i Samoa. Whafasautai wa au i le o iwa tolu iwa tasi, lima iwa tolu tasi, po le ovaru se lau fitu iwa lima tolu fitu walu. Le Quickfreight au nanga vave to e whaamari e lotu. Join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Table what you join was for Biruchan Charlie to la e ono e le tau tua whawa le Blue Wave TV ma proclaim le Tautai A'e na mai ai le whaatal noanga ma se avanoa le lei ma Teleai. Ia, po le telenga le rumoenga tusai. O le whaamani noina I am hoping lei a taua ua ta oto I lango tonu lea ma ta upu. Ia, ma whaatapena I loa. Tatou ia e iei matua po tua a. Lea ua whaamani ina le. Tatositsin. I was at come for a moping fiki and going. Yes. This is a cow or name. Like a kilo, mayo or medical which on then I see come capa with a. Yeah. Lower. Oh, yes. All words here going on Malumco. Going have for my established record going on Malumco, Mosaro in scene, rising as a whatever. I'll come going a going for my family. Lea Jawole si vaenga lea ute fia whaama mafa. Aua kau ke vave ngau ke le I le taimile nei ma tatu tapisa fo ilele le winga utala ma tele le tala kwai pensionge te loa tatu ia mo ya mawale mo me ata no me lole ta maportina ia ona fanga solo lole vaenga ia mawale emergency benefit le ia po o fa samoina o se sosoninga fa nanati e vave maua mai le ia se kupele ko se lau mon tupu pe fa se lau la tala lima se lau ile vaiaso kene nga kupe oh o ke o fo ia o e pe a e mo complain e mind you ele complain ngai ka mama ngai kinga au te lo tanga tai la mo fo complain o tanga tai la tulo ta wa ka ko poka la me va ku sawa te lo la mo fo mai fa pe fo ia ma le so le ia la e lo manatu a faia o le mele le wo ia tato walua ia e le vaenga wo ia o ka ka ngol pension le lo ngalue le yere nga le tau fi fai te le fai ri mai ai o fa ngale ia penfiki o mo mai ko se la lima se la kala e so sangi ko inga malom lo tua o ka ke fi ngau le pension o lo ia ngaru o le ia ngaru nga e uma fo e mo mi ai fo ila ulango lango le winga wa alu fo ila cooling submissions e o inala tau te o mai ai fo tu tonu tu leile si ma tele le ai o le fa fetai so le ma war ko se la mo kupu ia la fa tu la talo se utama wa na matua tu vai lua e tu lei mo ia ma tato uma ila tole le la ufa ilangi la na fo longa tulo ai ana fa pe o soifua mai le ako o la mo wala extra 300 ai man tuana tasi e la vatula uia pe o fa tu fa ko sa si o kama e alu ra ko inga o nga se tauto tulo ele ko a ko se fulu ka la o san ka mafkanga o to mo mai e le o toi ai te tele tu lo tau mafa makua umai le kupe matula le ai ma se na vaenga fa pena ma le tua ese mai ale tu pelea e vaenga fo e pe ave fa mai matula nga fa pena lono winga ona makua ke le nga se lengi ua on top ia oe lea e fa ko ai mai le kausia ia ko inga malum ko ke mingi a fa pe o ngai ke sai lona lua la vaenga toi fa manino Señor Catering Officity. O lo te va ia tu isi komen. Fa mai isi komen. E vai le fa lo mai le immigration si vai nga ma ele o se meta upo le immigration le mel na.
ina ia manino awan maka upo immigration dia ka siksengi avaku lo siksengi a mata upo le fa tal no le tal nental no toile rumenga po Teleai o le wins o le mata upo le na le working income o lafo I fa fonga mai ia sui matamali I Samoa lai nga lue le working income e ko ake le I o kangaka e le lei lai ai o matangata foi o le fo wala malama ben ka ko fa karangoanga ngai wala nga e toe hoti ya tatou e le si me ranga fa ko nga ko ba e le selanga o le mai fa pe yo na kere fale me fa penga e oi karango sawa e le ko vai ko ngo mo ko ngi fale po ar ke lo fale lo ko vai ele o yengi me ole mga mir so sangi me ngi fix sengi ole mga mir so sangi awa ela tula ole usau no pe fitala Teleai e ile si wala na matu faʻasoa I fo ile so le na matu filo I fa usi fo ile si matu kit na ile le issue fa pena ia o decline ona wala lau le kele le papovi fai taxi ai le ko ngo mo ko fa ngame ole lai ma fa tangata I fa karango ngai ia ile o le working income ai ele mo mia la ko inga le se kupe Yala ave fia nga ko pedi e va ko ngai ka mai tulo nei ta mai fasi ko pe ka ma meu pa povi ma fale ainga o tau mo mai le nga le na e saula ia o decline o ke lo o ka piko silinga ke le au kala le ia la fa ngai mengi ya o se so sangi le ko mau le ka ka ngo ia o pension ia pe ke la pa povi pe ke le fa pe ma wala pension yeah ar se sangi le ko mau le ka ngo inga mo vai ngor ko inga mo ko o le tele yo nei tangata le e foi fa le tu fa fia ngainga o tamali I lai fa ngar wenga le working income wa ilonga I know for Clinton you know lo yai ia se fa le tu fa fia ngainga wale wala na tautua ia manise to tele o tangata le foi nei e siki ai le advice matulanga fa pena ele ngata fo ia le rubenga ai fa pe wala ngo ka ko ia ka ko ngeki manise o vang fa pena ai pau pe e te ui mai ia Teleai male latou organization se so songi pe wa e lo ai o lo i foi se te aru sao ia mitulanga pau le tu ala lo mare fautuanga ia sao le le fainga o trading office o le kele fo o aukala e ko e mu ai ari ko telefone nga suia ta vai fesili dat ma fu anga wa sa ko inga ngai e fai sao ia o to ina o leva so pe ping fi o sa ala fo mai so fa si mo singa ku pe mo ka fa le ai le sa nga ka a fesili mai ala ma fu anga sa welu ta ma wa ia o ki fa wa o la ko inga la nga ai a fesili mai ki usila ai se wa la inga nga ta se la tala o ko ma sik sengi usila fa fikai ile ko le fo ko amma wo ronga sik sengi le vanga besi a orga ka ngu usila ma ia fa pero mo usila o kai taf ala ma fu anga mo mi el ping fiki fa ia ele se coupe anga yengi o coupe o kele ku mai I bo kele sa fa I o ko ruma ala ngai mo mi ya o le wa sa ko inga ngofo mo mi lang coupe ko si ma va a mele o le alu fu le taimi ia matulanga fa pena ma la fa pe fu o ia ai o lo la e fa ma o ni lava ia a saula decline ia ona e talia fu ile o le tulanga fa pena ia la e bongo ia ke ai mo so son ai fu ni se fa ngo sa o le wins ia fa ngo ai a fa yo e fa fu mai a o e o champagne yo lo ngofo ka u ta u pulenga le wins pa ave fa penga ka fu kwanga langa ifo istangata ole ele ai o loto e laute va ai lo fo I me fa pengei o loa fa o loa taua ia pulenga matangata lai pule me fa mai we saw there's a program ki nga ole maori lai ti na ole maori lai pule ma me uma fa pena ala u faile email we saw there's a program called Tautai A'e and langa e ka fa penga le ko ole makua ma mafio ka fa penga e tau ba fai fo ile ia wana I successful ma wana ia se me tupu e manu wi ai nisi manga o ia tu la fa pena ia o te lele ma fa so ile mata upule e tu
ona o le vai alofa ina yo tatou tamā matina o le ua auto vamai magaia ia mo ele Samoa ia manuia le whainga o pepa matulaga uma ma vaenga whapena ai mana ia le vaenga le toi sau noa Teleai mo whaapeu le manguia mai le korua manguia a whailo le ua mor 6 euro kama e ilan vaenga fo ile le immigration si lalo partnership e mwhai e loa na apala e lo ina ia siau tō lua ia matulaga ia ai o le fautuanga wale lei o ana issue fa wa mana inicio vai nga vatu bo mo ile ta fa so mo nga fa mo lo wanga o ana fisa ya te ule case no o mai ile case le len ta fa so i matusi o follow ups o malavalen au vatu e winga ile tangi ale fionga ya mawale vao bet a him o le o savali le tolu masili le tolu fa tu sanga o le lava ile hilo iloina a o le fo o mai e foi ma se tasi fo yo case lava fo e tu sai o le maliu o le dama e suafa ia so kirkiro o le alo e fa singo ia afa masanga Strickland o le fo te lo ali atu o le mega ngo fa ko ka makamainga langa wa ngafinka ko karungo li sim ka ale fo ko mai li sim ka wa ale fo yi sim ka po lo le fo pa so ka me fa ya pa wa me o ba yo ko ke sim fa le mai nga bali a wo fa la wo mai lungo le o le fo ringa mai o le la na ka ko kiro ngai lango ango o me pio ya sa ku ma ke ngai le wa makanga solo mai ya o ngale le ang ka ko ka ka ngom ka pu ya langa ka wa o le wa pe o le fo ringa mai le wa ko langa mai ia ka pu nge wa levanga ngofo ai ngam kikiro po so amisa a fa pe ia te o ele copy o le tusi lea ma le case lea le sa avele le tusi ale tama o le atali isa maliu nai one of the copies le sa ele le murder case of Richard Strickland of Malie o le la sa ia le copy lea I think ia sa va tu si na vele aso torsu martasi o me ia ai ma ole le stamp al attorney general sa ia tauli mai na ile aso tolu tasi la vo me lua felo so marfa ile te ale titolo lua le fia fisa receive ole la follow up pai ele fionga ya afa masanga Strickland ia le case le nei ile maliu wai o le tama o Richard Strickland o lo Natali o le foi lau te vai atu o le copy ai au apa au longo itino Filippo lea te kui fodu o le wingo la o whamatalanga o le kele i o ngei tusi o kangaka ngei ren kamai kangaka ia le wa amatana wa i mailunga le tusi sila mai o le lawa au mai male fa nau ta inga e le lopo le ale isi au wala e mafai ona mu vai pe mingoi ai leo ma mingoi ai kangaka i Samoa na ilole au mai lungo le Tautai A'e sei au vatu wai pi wala tu va vai e fiu e fia mai ma tau mafai fo e faini tulafono ina ia sai fa tanga tau atu ai ia Tautai A'e Samoa ala u vai mai ele ai la ole malu ole failo paule ole au wala ma fai ona failo atu ai to sisir mai lai copy ai male ai se e ka wa kai lo ma ka mele ku pu ole mele wo kinga ngai ainga so ro kwa le se kali le ai se e ma se me fai le ma singa ka sanga ke ole la na ave ia o mela ai la male tusi u no fo o fiu la vale ainga ave lo ia fia me le la ele tusi le na ave ile so valu yu lai lo felu super fa war kusilanga ave momua to a follow up lava the police failed to execute the warrant of arrest eu to sila mai le ko follow up lava again o lo silent fear me
le ai se kali wa mai o le ale winga o la tala le ataua ele o le la ua makua fa maongia le mafua anga lea ua matua tu vai lua i fia me e alu ese mafa le anga le paki le pati na vatu tu tonu e se i le a mafai mea makilingi le tele o nei mea pio pio a le ua vava ai e tui o elenga makuala ku au lenga kusi i ai le ngofo ai wa sila tu le atau le umina nofo a le la fa mai wa mafuanga malepe onga o le muso la au li fai a le wa vatulu e ke mon ko vo ile kamilenga nga fa ke ai fia me mal paki o le kele yo me fa penga lenga langa i fol paki ongo la fo paki menge e al waku o le fongo se kali meia wa makanga kele me le se kali ya lela masalo ongo le foka ka mo kusi ai manga yer ba so le la kam kwa au ili nga le kusi nge o le foka mai la le tulu ele nga o se keisa ku au le silence ai tulu o le silence le po le moment of twist mal silence nga amaka mai ku le epa e ma fai fono to fa upu tu ina fa pele a tawa na li liu ma mi milo ma ye ku le epa ma ka upu ngei ai silence ai lofia me en fai fa ufa penga o le o se e ile power e ui o le ufa so ku la fo pat o lai sa fa ila vaila na pule malosi o le nga kusi o me fo ia na tusi e tangata na tusi ai last year ele i var fo ngava lono winga na tusi o le mela ua tupu Samoa ua matua i tumu matau masua sua le mea o le tusi e tangata le follow up me nei le ma se mea e tasi ua tali pe ua faya e makaukia ma le tua ua toe fo ilo ma fau i folasanga a le fionga tamaita i faipule i a muripola ana rosa na matua i alualua muripola ana rosa i tutonu o le pale mene ina ua maua le avanoa e faamanusina ai le mafuaanga ua le tali tonuina ai le taitaʻiga afia me tasi lea o vaega na matua laualuga o le saunoaga muripola ana rosa kele o cases ma mea nei na latou tapisa i le taimi o le latou faafretui ma tulaga foʻi o le kapeneta seʻi mai se kali o mea gei pe faafega fai ae saulu kalia leai e gofogofo e la se ngol kesi ngol kuselise ka ko kige for kuselise ka ngo falo mo ko le ai mo se peya me ore le kup le foi ka kiraku o le me la vanga le foi kusi le kope foi par mia me o ke le ngara por me al par mia mo le ka penga ka ale ngale kalia ma fa nga solo me pero lo que le fai pa me la ko fa con le oficio le fa nga solo me fa nga solo le fa msingo ai longo winga o le ka fe la ko le como singo le loma e fa su ngo mengi o le ama pero fa yatu le aso fua la bu kasi kusi manera by paragraph you know yes paragraph si ka ko o le si vaenga mana ia ile vaenga lea le tusi tasi le tangi le na mai po tusi il mata upu le mo wala va operahi tasi le si vaenga le tau parkalafa fa mai le fa upu ngole si parkalafa o le ase sila la wofionga i le tamaita i pale mia i la umata upu ua savalia le toru tausanga o ta ofi le ko mesina le faia o se suenga fa so tulafono fa sanga ia tuila epa maisi e pei ona ta ua suafa ua savalia ma le lua tausanga o su e leo le isi au tangi e fa sanga o le fa sanga i le tangi i le tau mafai e suia alua i lava ai sau markala o nei mata upu uma o lo o ta ofi e le ko mesina o leo le faia o le ami o tonu como singa de kemi ya longo na vai la o fionga tama tai pale mia se sila ne e winga ma mionga pio bracket corrupt o lo o faia i to tonu o lau fainga ma lo
I to tonu o le matanga ruenga o leo. O le ngayo inga le malo fiti. O le ngayo inga ale malo o fiti. O se ave fe au lea mo taitai uma o atunu o le Pasifika e au fiai ma Samoa i e tutusa tangata uma i le tulafono. O le kele ia. Ia. Whaalava ingar ngā vae ngor kusi. Ai e ala ku uma lava. Peon o fai atu. O upungi e whaasanga iai. O le whaasanga i ngaka lea e whai mailanga whaakau ke e fo i tatou whaasala launga me whaapea mai. A le fo i vi e isi kusikala. O peise kupu. A o lea e tala noa maitanga ta whai pisinisi o lai tutongi le tax o lai kaukua ia Samoa. Maka upu. Lea ka o fiofi e reura lea. Ai se ale i ataua o lai a fia i mga ia i le kangi lea ngā wako mua mua. E whaafewhea ngā maua le whaamaongi o lai su e ia langa le kangi e whaasanga ia ia. I rin whai? Oh, my good boy. My... Ai, e mafua kulunga o komisinga o mingska ma le panmia. Malanga ngā le kupu e mea uma. E rin whai ngā ioi pia whapeo le fo i loka kulunga le mea. Ai, langa loka kulunga. Langa la fo i pui mai lano lunga. Lono winga o le whaamaonianga lea i lau whaafonga mai Samoa. Ele i malepe, ele i fina ngalo fia me ta lepe le whai ngā malo. Po le paki. Ona ole o sona tūlanga fo i le lava mala auti. No. O le va mafua anga kongua lea ua eli le usau ilunga. E musu i loka kui lepa. O le kali ngā. I think o le part o le harmony agreements le ua kau wavala mai. Le malo le ngafia me. But whatever you do, don't touch. Don't touch and don't take me to jail. Ea, manga ia sa ilinga te te ia. Papa kau wavala mai le harmony agreement. O le mafuanga lea. Le ua kali eri fisiri le ang kou fisiri eri kero kaimi. Ai sea ua whaangalo ai e fia mele alofa. O la auringa whai. We just found the answer. The moment e ngā ke uponga ai mo ngā avea le mea sao e whaafekaia le alofa ngā whai a ia ma moi. O le kaimi fo ina ngā o le awhari pui pui ai kui la epa. Ai awhari pui pui kui la epa e koso aku ai mga ia. Saole. Si. Ja, okay lo inga. E mo kia me o ka kuki. We just got the answer. Yes. Ko ka mo kusi. Fa pupu kusi nga la mo kwa ka ko karongo inga kusi ngai se ilonga la bo fa ise me. Or kali nga. O to vai o to e o tangata fo ilele tau o loa i Samoa. In fact, o mawala i vau fo isa run tūlanga o le palota. Tūlanga fa pena. I think o tele lo pisaku, saku. Tutotas. Si. Ia, e fo ilo na uso tūlo wata ua fo i walevana na i le no foa fo i le HRPP i sanganga lua. Wangutangata. Pira ahim. So, o karanga ke lo le system o le process o. Malama. Manguala. O le me madi elea. Sau sem malanga mori mau. Ai ka ngofi le ipo sem kuloua o le pangka o le kangaka tulou a nobody. Discredit. Sau to fine malana ma tamaita i wata ua suafa. Sau malana mori mau. Fepunga mai. Faasese. Fa mai o so kanga mala audi. Wa vai tatou ia ua fao ngā last name. E fai mai ei alfanga. Tatou vai ala le o so mai lo mare tangata. Sai to tonu o fai ngā malo. Ke leer ka mau ainga. Pisingisi. Wa toe sa saa mo le tamau ainga o Samoa. O le ala kadi le la sa. O le se kadi. Fa popo mai ai mare tangi ale tua a o le tama o Richard Strickland. Le case lea. O tangata tau o loa. O le ale mere la ko. O le ale isi excuse lea o le asa umar komsinga o leo.
Ni ki wa me se wo fo le le ke le yo me o fa suka nga ka ye ki le ai me se me o fa ye mai le ke ye pe fa ye ba Ka foi lana. O tato va ai tato. Ia, whaftai ia te utou le tau loto te tele. Ia whai fo I keise sinei. It's about time now a whapea o tau whafo mai o tau ia tau o loa. Pea ka kuaru ia whapea ngā o le ua leipo. O le ua leipo o makangaruenga o leo leo. Leo tango fi leipo tātou. Tangata. E sa lau kala. O le tau te tapisa fo. A o le makangaruenga o leo leo le ua sa wai le pei o le vaenga fo I le I whai paunga e tau no ulo I lalo receiving o na mailo le whaile assessment ia mafai ia tūlanga po fea ia le tūlanga ia paunga mai ia paunga vai koe ngā system a rua mai tara noa mai ai le ua tara noa mai malipo mai tangata a e sau kere kau oroa o le lauasa kulo a e sau e kau feo rolo fo mai o e ke vai a le hau so o ke palea vai so o ila o le pine lea e lo utali tonunga Samoa. This is the answer wa le kau kifisiri ai se a ua matua faa o ona ye fie mele la mafutanga ma le alofa ma le faa aloa loga fai ai e le ngau laudi le mali toa the whole fast family yes ala le ua mawarkali le anga a se ilea longo winga ku lo wa upoto ia te ma ua mal proklame longo winga u whakapenga ku le pai kang malala currency ale o ia leng suia ako angar fai ngor case le longo winga ile le aku ai ma iken kar wa kau ngaru kang malala wa kau sa fai ma river kang malala wa kau sa fai aku ai ma marmingi ska le sa yai kang malala oi uma tangata alu wa ko malongo o longo le kang ko komsinga o longo kau nga makai lispok o loko wa tau na matai o lispok kafia po lispok wa fa penga ia tu langa yukai kang malala wa tato vai tato lono winga o lea i tatou e tangata wa levang kaung kofu farpui a fai o whaafonga mai o tau tulo le no fo sala to ese maso nga ka fai o kou maso nga kua ia o kou o lea handle o kou ka ngaka wa levang kaunga nga ngofo kongu ka farpui yes that's straight from me yeah olo tatunungal na fua tu le ele ngo yo mo kusi kas lua kopi uma yang ave uma ya o ko nga le ko fa makolu fa lima ono fit kusi yang samun mo ai ese ya tu si ya lea ile case o foi ole professor man ko o case ole kusi longa rua e polo longa ko le fa ko ami ngoi mai le fa ko ave le tini a le to itu si lua na ave ia fia me kasi lua kolo fa lima peongo kusi lima peongo o le matua te le o le fa fitauli le ataua o matua you know o ke fa fika I loto and at the same time fa matana ta fufuina la so fina ngalo na e fufuina o ko inga deep le o le deep lo ko sa mo le tulanga fa le tun ya ngoma sa sare ia ke le ngale loko fa pe wow ke ngoma sa sare ke lo kaimi langa e ka mo pam kala mai me ya ma ko ye se alfa mo kala upula ko ye pe ka wa ka a ke ba ilo me fa pe e ko ba kusi ya al mon maurenga fa wa makalon ku fa kasi o lela e lo lokol mele ma ele nga mele kikir mele ai ko fo ya lo kala la so lenga nga pa i fa mer kusi ale a fo nga al paki mal fam kala ngal paki le kelo menga mga mia e se kali fi me yes lela ko nga me no le timanda ko paki sa fa se kala mele a sola yo no fo le se tala o ke longa me fanga ngalen kalepe me fanga fi me mo se ele fi kali me ya a fo iman to mai le atawa that's your only ticket out
is to ruin and escape. Ongai awongai. Ava sisila. E matatua mai. O lea ua ku ngai pe o upo e masania ila tunu ua tu nei ila vayangia. Ua choose. Pak la auli male fast male fainga malu o kuila epa male vaenga ma me pio pio. Usal mele le ua fitfiti. Shall I go right or shall I go left? If I go right, I'm gonna honor lo ko finga ma lo vala winga leanga fa alo mai e paki makangaka. If I go left, which is I'm going back, longo winga ole a ki ngale kangia a musia ingosia upuia ole a o wingu mo o sai. As long as okay alu ele mangimea. Choose lo inga. Boleh Sele ber. Baik, tak mai. Boleh sika makam. Boleh sika ko. Lai wa fa maluru atu. La nga sa sko inga fa lai wa ngalo fa go mi sko inga. Fa go mi fa mai mani no pa be anu na nga e ire va nga fiaro ngere fiafi. Wa nga mo ia. Nga mo ia ya. Si, vai, kau ku sa ngo e ke ko ari ko inga de wa mau mai de ku si de nga me nga fa ia dia. Wa no mo fa ka ngo sa o. Ne, ku de so fuang. Ku de so fuang. E o fo se kausi mere leison. Wa ku ngele maka ngale maka me ke kausi ave do misi maka. Ala, e te loi. Ore kumuren kumu isi sira ku pe kau loanga ka yang kumu mai ka ko office ngeia. La ngeila o America nga malanga mai. Ele leili tatou wa feti ai. Se lea e ke sila la po ise sira wa nga yang anu maka. Vai so deu fa sanko sa silo. A jara fantu e fancial tatou por kalami. Malanga mai Vic Davio. Le la au fa tali tatou. San Bernardino la fionga ya masoe. E masiona faletua. Masio uso ya tem a hoi. Oi cara foi aí. Io. Orkanga kare le wo loanga. Le wo so maka. O tem. Ola mio ai le. Ale to finella te fatalo fat. Ya, ele lei wa wo o mai ala o America. Mana o se isa fa il no for tu tai. O vetu la ya mo o ala ya to fini. Fa mai aziata o te fia no for le at o korfara. Ya la use Rango fo no fo, rango fo mai. Le use ne ai rango mo ngwa la lo sa fa ya no fo. E wa vai o ye. Pingi host fo yo tato por kala me. Como con al que mi kilo ya. Le ye ringi ku pengu fa. E ringi ai va sa pe ai. E tato wa. Ne sa ka fi lo fo ya. Ya. Kai na nga ko pisira ko la ko. No fa ai. Yo ma tu ole fe no fa tu. E lua no fo nga te mo wai ka fara. No fa ai ale o malaika polo o mal ya sa o le ya wala ya le na no fa tu ai ale o malaika polo o ka pa ka mal manu te mo wai after chele na fio mai malo wa fa si for programa ne fa ya wala ke ba ko me ke ali yo ni kyo ngar makaso ele ole wa ole antu wa ia ila to lea Orga ka kongwa le te lo le so mal maka. Lea. Vai dise maka vai. E mau ki ngo mai langa kanga. Ya el tal tunga. Ole ase ma o briefly later to ambese fosunga ka fara. Mawar kopi. Ya. Ole fa fitainga ono la u ala u mai tatou te faʻasoa ai. Se iloa ele tunu. Fa ta pena lau paloka. Ma losi la fia. E maka ukia mea o loo sau fai matanga te e sau fai. Te tonu o teita inga o le tatou tunu. Leia daua. Ya, sau. No, paunga le fonga o le sau ki kira foi walo ka karonga ngi me o paloka. Ya ka mak ngi le wa urus fulu lua e suia al fast le wa mori. Ai ongo suia le chapi pilo mori. Ai ga ongo suia fa mai. Wo yo super sing. Oi wo ini stato sui fo o le chapi wa mai. Ya me ongo suia mai. O so ke vea kunga. O le la mawar kama fo mo mori le vor po ele postinga me ngai lunga. Ei ta ua.
awala nga ia tau foi ai foi nisi sui o le fast e momoli mai ai tata i loa o lai le fa le tonu le ia la kuerunga ia le tau o le o vai atu umo mai ona momoli le sui o fale la dai masama tau ia o le fitalinga ia Teleai pa o le uso lea o le tofafo ia pa u roi au sange le sa tamo e foi ia o le la u filifili matasi le fa u tanga foi ia sama tau ma le la tou me se foi o nisio i fa le la tai ma le tu malo ia o le a vele avanoa ia Teleai ia fa tele o ko sila ia le sikele ai le sa tatu fatara no atu ia o tangata tautua la le wingo tala kau ke mo mia ka kau kua tangata le lei ia tau ai le ai o tele ai le ioi le utou sila mai Samoa o le kau la mo le sikele ai ngai ia awalo to wa fio mai malau to va mai o tatu matua matua e ye ni to manu o wale tau mafainga sa ai le fo la ta pena tele ai ba u Samoa ia o mamana aftai fo il fa to fala inga ia ale fio anga me se fo yo le tu malo le tapo inga ia o le me ka o ali ia siaka o le ka ki tira ku le chapipi onga e ka ke mga mi fo se ku anga le ele fa pela ka ko fa nga mo ia su yo le chapipi ai e fa si vai o su ia mai yoki la yo lo moni mo ke lo fa wa ele foi mate tilo ma ua ava vai tu fo ia ni sui o lo mai ele fast mat ni so tu langa ai foi ni sui le ia e fa tu foi la tala wa langa feto lo o le ia e foi ngai sui ko kasi la ho pe la le tu fa tu foi lo ia la faʻasoa o le tasi sui tu to tasi lea ua ma ua ia ma tu vesingano lua o le telenga mo tu pua enele to filau o lea ua maua e alu tuto tasi ele ai o se tangata matua i longa lana tautua o se tangata matua lelei ele se kanga ka fu ilele peke faipule peke le faipule wa i longa tautua le uso lea tulo o le alu lalo le life tuto tasi life tuto tasi le winga na le tu fatwa i pea mai le ko kele so le inga o suia le fast le mai la uri ia ma no la ia tangata tuto tasi ia fai o la toa tantunga la ngai le mafai na tatou fa pe a ele saulo ile am ai sau le HRPP ai o so mai au mangulo ki mau tala no malau faʻasoa o ma tua ma walu ngala o le solfonua tu lo le te mai ai ma wala lo tangata ia o amata ona se le vai nga wa amata me ai ia o fa ina lava tele pa tele i tau mafai o ki foi pe le kau au sange pe o le mo kwa over le fonga ngele le kama ai ngale le fasi sui ai o le mai kau pe kau au sange le chapipi yo le lever kai mi nge ya le ko ongo le o ki ki mai e te wale e tawa lo tala le o le chapipi e pe ano pisa atu o ke o fo i se kangaka e iso ngaloko e alu e ku tu lo tele ai mana o rani il van fa faila yes o inga matua fisilingia ya aya ona o so tanga ma fa kenkengi tu so le la ile alu ke ku ai la alu onga inga ia kava se avangwa fa ku yes ai a fa o lo to te fialu moni de tautua ai momo ele fast fa tutua po o le pe a fa o la wakasi se isi le fast alu tu to tasi ia ai amanuia na i rola i o le vaenga ia i lo fina ngalo matula ngolo tutu o ka ui al mele ka kua inga i fidei o el fast por pa ki fo yes ai le anga lo wale fa ngal pa ki e ke ofi kongo le mele nga ma I like that wa uma le paya inga fa foka mai Samoa ala fa foka mai le fionga te fono o le tua lalo le al tautai a'e le anga na muri tai mai ma observe uma mai tatou anga i savalinga o tuana yatu ma le tua mai foi e iai sui anga ai kai mingai le o mar kai mingai o le ngore fast nga ko malo ai au ko fa ele tanto tupu na mea ele te tauna e sau e wha o ngāle i ngōre fast o ngā olo fia pai. Ka ngā ka kongu a ngāle u tau wa ai e leu whain kai mea. Arko asu lima lele.
ia pe fa pe foi mfanto fa ia tu ato aiva war ko aiva nga le ia bala nga len ko kuli le sivaenga a ko aiva le la ver banga le o kangaka na fa o ngale ngol fast e o mai te ton ai ese o la to loto ma pe ar kala yesu e o mai i lo wingoa vai langa e o mai fo ile ngoa nga na or karanga kus pa fo mai e fo ye ngala ko fo ia va venga i lo wingoa e o mai lo wingoa a o la ko loko o ka mamau so o la lai fa ka o ko mai kus pa ia le ala fu or mele e fo ye o mai lo wingoa la le ngoa paki a o loko e mamau are u ka ko vai mele u fa ngi fie me ma tulu ai lai ai nga o mai le ngoa inga ia maua ia manguia pe maua malo moi ai nga o nga maua nga ku vai lua e a fiu mari ku malo fa kali mai e fier kai masu kai al fonga malo ngala nga mai como le ngoa li yo mai kwa fa mau ia menga le la ta pena de fainga palota mai le tangata e o nga tasi lo ni tali tonunga malona nau o kanga ka paloka e o mai ko kongu e suaki lunga re corrupt le ko fa fonga mai the whole of next week ke ro ke le ka ko ka ya ela ka ko o mai kusia e te taulana e sau ke paloka re kanga ka fe faisa o ai toli a e ku mai ke alu e la langa i lunga la le mau ngasu la le wa ioi anga ioi ku ama make sure mai kango ke alu public lunga e fai loa o le mea lela wa le fai ai wangi kango fa pili o ngi roi ngapia ai uma enga isel me ya ka kire ko mo miangi professor ai ka ke mo miangi kanga ka lofa maka kai maka wile ku aro o ma proclame mo ni tele le lo tu bikin to moli fa malo ma fa tele i tatou sponsors o mala ya me se vol tatou Eveni Pacific New Zealand ia mo tatou tong la e ia o tatou tu design ole kakau la sa ia e design ole tatou o mamanu la vol tatou io e pena fa metala ile material ese le male lango le fa nga sama mo le winter fo so fa tele la vai le pulenga ia le vengi malako na me se fo i felo ia tu si o le fionga fo ia lau to malanga tu Samoa ia fa tele lava ia be se volta to ofinga luenga na ile shopping center le o le malava le ai ia le warehouse mar countdown la ile tato fa lo ai fa tele fo i tato company lango so o malava major sponsors everyday sponsors wa uma tu inga sponsors fa taile to ngale le o le ngalo le tato sapa le nei tato sapa su sa o OTARA le address le na tu ina tulunga fa tau so sapa lua su tala ma wale si tau mafatanga su lua tala lima su sene ia mafa awa wailava a fa ye to fisiringia le no fo ngale sa fa tau el barbecue so ngal loia ya sauni o ina fo ile o le a fa tau wail tato sapa ina i tolu su marfitu Repson Road OTARA tolu su marfitu Repson Road ina OTARA tato felo ina maru tele la tu weekend be safe have fun tato filo advice fo asia tabli atawa to fasifo so fo manuia malangi ma o lo wingo o matai a leota sinau mea tau fao o a lo ia Samoa i nail mato officer o le WT compensation lawyers mato te fisoswani tangata wa faina mai ta avale fale whenga luenga ma superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani i tangata uma o le Pasifika. Aisea, a wae tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fesoasoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha.
le hatu o lo fea fioa I au kila ni usila e tausa I dia di la e Samoa mo so se whaatasina. E ala I alo ala no ese wa mi tiafo whapea la e mo tamaitai mawhanau. E tasi lava le whele o loa I au kila ni e te maratuina le Eveni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No mera Tasi John Coulter Drive. Out of a tono la vole warehouse market down I le malai male. Le Eveni Pacific New Zealand. Talo Falava and welcome to Ruta's Barbecue, Takeaway and Catering. Let's go! You can find us on the corner of Preston Road and East Tamaki Road. 021 104 5919. SMI. Fia faʻafoule lano lo mota, a fio mai loa le SMI Hardware I funga le. Ua iai nei le matou au whainga luenga le to mai whaapitoa, a wale sui ino so se vali, ina ia whetau I le lei malo manao. O matou vali, o lo awina mai atu numa mau, ma ua mautinoa le anangata, ma e umi foi ona au li le iai lo maota. A o whataritali ei la le sui ino lau vali, o lo iai foi nisi o matou vali e whai iai lau fifilinga, o wale whaalele ina atigi o lo maota. Mo tātou o lo alalam papa au ia tunu I fafu, fafu so tai le afionga ia maiava Leslie Wolf, a wā o mwhai on tongi New Zealand, ai piki Samoa lau opa. E nao le filifili lava o le lanu, mātou te ngalulua I le suina, o na piki lea e lo ainga I Samoa. He SMI Hardware, o lo paanga mo so se mea faufale, man fausiaina ua mea angangata. Le Quickfreight o se au nanga vave, to e whaatutuaina, a wā le lafoina o la container, po o so se whaamuhori e wā inga I Samoa. Whafasautai wa au I le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu waru. Le Quickfreight, au nanga vave, to e whaamaria lutu. 258-638. Join BLUNET today. What's up guys, Lupe Soaina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV.